salaman dulu. Assalamualaikum, kif halak? Ya akhi, masya Allah. Allah yusalimak, masya Allah. Alhamdulillah. Papa Ruby apa? Bakso 2. Hashti ini. Dari Kak Ati nih, tuh masya Allah. أنا بحسب أنت ترسل إلى إسرائيل. ليه؟ للحرب. Masya Allah, tabarakallah, lihat siapa yang datang. Oh, lihat dong, Masya Allah. Assalamualaikum. Akhirnya kali hinak. Tuh, Ruby lagi main rumah-rumahan lagi. Ya Allah, papanya datang. Papa, ya Allah, main mulu tuh. Hah? Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Sebentar. Kayak mimpi, bentar salaman dulu. Assalamualaikum, kif halak? Hashti ini. Masya Allah, Yunus Agus. Ajmal. Masya Allah. Oh, petasan nggak ada ini? Ada ya? Oh ya. Petasan lagi. Insya Allah. Nih abang mau salaman. Abangku. Assalamualaikum. Marhabik, masya Allah. Wow, bentuknya juga manis. Ya akhi, masya Allah. Allah yusalimak, masya Allah. Alhamdulillah. Allah yusalimak. أخبارك؟ بخير؟ أنت بخير؟ الحمد لله. ما شاء الله. أنا بحسب الحمد لله. أنا بحسب أنت ترسل إلى إسرائيل. ليه؟ للحرب. إسرائيل، أروح حرب إسرائيل؟ لا أنت الجنود. لا هم نجونا نحن على طول، لكن إحنا ما نروح. تطوع كذا. كيف حالك؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. إيه ازيك أنت؟ غريب والله. كم سنجل ساعة كم؟ دوبي؟ Tuh. منك بالليل ولا؟ الساعة 10. الساعة 10 ليلا. Kalau istirahat dulu. Kalau mau ke rumah dulu ya, istirahat dulu, sholat belum. Badin insyaallah. Kita ngumpul lagi nanti. Nasit kulli syekh. Itu ngomong bahasa Arab, katanya lupa semua Ruby. Gimana sih? Enggak ke airport, terkait Dipikir salah paham, dipikir Irfana tuh jam 12 waktu Saudi. Oh, berarti asar ya. Udah kita jemput asar. Jam 12 wasal. Lah, berarti jam 12 sini zuhur. Nah pikir zuhur Madinah, waktu Madinah. Oh ya, bas alhamdulillah. nggak ngertos ya. Nggak ngertos. Bang Isa langsung pulang, nggak ngerti dia. Ada. Ya bawan makan abang. Ya Iqdar bi bawa. Oh, kam kilo ada. Iya, عشان كده. Yuk. Itu spray, yuk. Yuk. Ruby مع حورة. حطوا هنا ما يقدر؟ أو خلي بعدين. مو هذا صح أو ثاني؟ Are you happy Ruby? Papa جاء. Papa جاء. هذا حورة. خلاص. روبي هذا مين روبي؟ ايه يا بابا، يلا شوف ما شاء الله. Coklat Dubai, mabruk Ruby. Insya Allah, jadi Mama Ruby itu udah pindah rumah. Sekarang Papa Ruby pengen melihat tukang
Cuy, mana? Assalamualaikum. Berapa orang? 3. Mana? Mas Kasmo mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tuh Bapak. Ada syuf kif? Lagi beres-beres biar nggak bocor guys. Atap ngomong bahasa Arab tuh Bapak. Assalamualaikum doang ya. Assalamualaikum. Masya Allah teman-teman, hari ini Mama Ruby pengen manggil tukang bakso Malang. Karena pengen banget bakso Malang. Dan ini tukangnya baru ada di peredaran Pangkalan Jati. Mama Ruby baru lihat gitu. Karena kan Mama Ruby kenal gitu tukang-tukangan yang ada yang keliling di Pangkalan Jati. Mama Ruby suka nggak ya sama bakso Malang? Ntar kita lihat aja. Tuh, bakso Malang. Apaan? Bang Jali. Oh iya udah. Satu lagi. Ini saya. Ini coba Bang, coba kasih itu Bang. Gerah banget tuh. Nih kakak Taya. Tuh sama Papa Ruby. Tuh. Mantep. Baba Ruby mau nggak? Bi. Bismillah. Kurang saus. Bi mau nggak? Mau? Bakso 2, Papa Ruby mau dia. Somai? Somai 2. Lah, kerupuk? Kerupuk? Tahu nggak? Tahu nggak? Tambahin Baba Ruby bakso. Iya. Bang Jali, udah makan loh. Makan ya, bikinin ya. Bikinin ya. Iya. Lah kakak udah ya, waktu orang nggak usah pakai mie. Lah anaknya Kak Pipit. Gerah banget ya. Wah. Tuh, Baba Ruby. Iya, udah sidang udah aman pada kakak Taya makan di masjid. Baba Ruby makan juga, dia suka. Ruby mau bakso. Ya udah bikinin aja, minta bikinin. Minta bikinin. Ibu mau muter. Halas batin arah kullu. Pakai apa bakso aja? Ya, coba kerupuk. Kurang apa ya? Ah? Jibi syuka habibi. Garpu bang. Iya. Terus? Baba. Apa kakak mie putih? Mie putih. Mie putih terus basah. Ininya tuh kurang enak. Pakai somai nggak? Cobain dulu, dia soalnya nggak suka somai. Di Depok. Iya. Lah cewek cuma 1, 2. Tadi Ataya, Haura. Doyan tuh Papa Ruby. Habis cuma Papa Ruby bakso sama kerupuk ya kan? Gerah banget ya Allah. Jadi empok-empokku pada beli. Lihat, ngeraciknya kayak orang apa tahun ya. Racik, coba racikannya. Enggak, sambal aja. Nah, bilaf ya. Bilaf ya. Bilaf ya. Nanti pakai somai itu. Kalau ane pakai ipaan enggak? Abis makan bakso Malang kita dapat kiriman guys. Jadi dari temennya abang. Namanya Kak Ati, orang Condet. Masya Allah, kita lihat nih bawaannya katanya. Dia suka bikin cake. Lihat nih, Masya Allah. Ini dari Kak Ati nih, tuh Masya Allah. Ada namanya Ruby lah. Kok iya-nya mana? Udah dimakan sama dia. Kalau Kak Ati, jazakallah khairan. Ada nasi kebuli, Masya Allah, lihat tuh. Kak Mas kebuli ini sama acarnya Kak Ati. Masya Allah. Lauknya apa itu? Ayam kali, ayam balado, ayam apa? Masya Allah, Masya Allah. Terus apa ini cake-nya? Yaudah makan yang. Apaan ini? Oh Kak, buat Kak Ios ini ya. Tuh. Nah, itu boleh makan tuh ya. Tuh lihat tuh, Masya Allah. Ntar dibagi-bagiin.
Ini apa? Oh, ini cake juga. Syukron Kak Ati, terima kasih. Ini cara bagi nasinya Jazakallah khairan. Itu nih. tulisan hari ini. Syukron Kak Ati, anti Ati bilang. Syukron. Makasih Anti Aan. Gimana sih? Apaan? Nih, makasih. Ini pegang, makasih anti Ati. Syukran jazakal khair Anti Ati. Lagi jangan dibahas. Makasih banget ya Anti. Habis makan bakso Malang, nyicipin nasi kebuli dari Kak Ati. Masya Allah Kak Ati.